Mogla bi biti u stvari bilo koja francuska riječ. Zato jer kad ju izgovoriš, puna su ti usta te riječi. Zvuči poetično. Voilà. Ovako, moje prvo zanimanje je znači odgajatelj predškolske djece. Odabrati studij francuskog i postati profesor bilo je za mene jedan izazov. Izazov, neki impuls od slobodne volje, iz srca. I tako, cilj se činio nevidljiv, bio je negdje u magli, ali zahvaljujući upornosti i sreći uspjela sam. I sad imam 2 zanimanja. Najviše volim motivirati djecu kroz igre, pjesmice, priče, da razviju ljubav prema francuskom jeziku i kulturi, prenijeti im dio mog entuzijazma. Eto, moje ljubavi prema francuskom. I mislim da uspijevam u tome, zato me to usrećuje. Jedno je profesionalno usavršavanje u Grenoblu, to mi je bilo jako lijepo iskustvo. A u samom radu divno je bilo vidjeti sjaj u očima djece i njihov ponos nakon što smo uspješno napravili našu predstavu kako je izmišljen bonbon, comment on a inventé le bonbon. I bilo je to velika sreća i ponos. I za njih i za mene. Ja bih to slikovito opisala ovako. Uzmimo općenito književnost i izvucimo iz nje samo poeziju. Eto, to bi za mene bio francuski. Ljepota, bogatstvo, povijest, kultura, sve zajedno. A što se tiče samog izgovora, eto, to bi bila ta poezija. Ima ih toliko da ne znam od kud bi počela. Ne znam, recimo l'âme, l'amour, l'esprit, l'amitié, la lumière, l'inspiration. Voilà.